Sweswo bafethu guys nyoko bolela ka game ya Pirates le siwile guys Pirates e bera ka terrible mabane like game ka moka ha ona like tabere to etseng ya gore o ska toela Pirates ya half time sendo ba tshware ba se ka half time like mabane like ya rahane ba re kudu re win mara Pirates be tshwara le go sele mabane fit first half second half still like you bera ka terrible ba fit like ke di midweek games tsela tse le reng a o ka re wa lebella season e tswang mo yona le di-season before game tse le reng e di a re palela like midweek game ile ke tsebe o ka re player tsa Pirates a they don't want to be there like Pirates we enjoy ra loka into play yona ka weekend fela but one thing e le reng e be re need mo bona mo le reng even if a le dlale sharp like win 3 points important le ntse le re la dlala terrible horrendous like grind those 3 points kilo di really need 3 points important bafethu uyabona like goal is goal bafethu just one goal you win the game ke ntho e re nyita win is a win bafethu because there's no need ya gore raloka sharp re fetša re jeo or re draw so nna ke rae at least we won win is a win ga ona ka mokgwa ka e change ka ona like win is a win so game tša di midweek tše like a player tša rena ka re mind ya tšona a e ona ebile o ka re ba honora di-game ka weekend Pirates ka midweek games di-small nyana team nyana tše mo e le goreng ga ona like that atmosphere ya bolo botsebotse batho ba itebeletše ditori Pirates a e win but at least maabane a bethile sewelewele 1-0 so I'm quite happy ka 3 points. I wish we can get more 3 points a bit re namelele re ye kwa re belonga ngona se je re fitile ka morago wa Maki o moyelonyana wa ka mo naturena ka re twa mo re feta re namelela a nyana re namelela ba fethu like this season we must win the league like we need to be serious this season so I'm quite happy or win